n'umugisha ukomeye twagiriwe kubana namwe. Ndashima Imana ku bw'ikaze ryanyu, abashumba mwese n'abakristo, mwatwakiriye neza, mwatwitayeho, mwatweretse urukundo, mwatugize abashitsi turi abasangwa. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Ndashima Imana kubw'ubuyobozi bwa Shalom buyoboye Kitengera. Turi hano kubw'ikaze ryabo bafatikanyije namwe. Twavuganye ko tuzaza mu gihe kigufi cyane, ariko babitegura neza. Imana ibaha umugisha. Ndashima Imana kubwa Revera Maruba, uvuga butumwa bwiza cyane. Kubana nawe no mugisha mushumba. Imana ibaha umugisha. Ndashima Imana kubwa Revera Bizimana, yari afite indi gahunda, turamusibye kugira ngo tubane muri iki kibanza. Niwe chairman wa Shalom. Kuba turi kumwe namwe no mugisha. Imana ibaha umugisha. Abatanzi nitwa Byicaza Etienne, niyo mazina yanje. Ndifuza ko tuganira umwanya mutoya. Numvaga ndafite amanyama yo kuvuga, narimo mbabwira abashumba bombi ngo baganire. Revera Bizimana aranga ngo iwe arataramisha, none ndaganira kanya ntazi uko kangana kugira ngo aze kudutaramisha. Amen. Amen. Maze iminsi mu mutima wanje harimo ijambo gukorera Imana. Bibiliya, Imana irashaka ko tuyikorera, kandi ijambo gukorera Imana ni rinini. Ni rinini cyane. Hariho gukora mu buryo bufatika, ariko mbere yo gukora hariho kondisiyo z'imitima yacu. Icyo nifuza ko tuganira ni kondisiyo z'imitima yacu. Ntabwo mvuga ngo ukora iki oya. Ndashaka gusa ngo tuganire kondisiyo z'imitima yacu mu gihe Imana duhamagaye kuyikorera. Aya magambo ndifuza ko Imana imfasha sindondogore, kubera ko abo twari kumwe mu gitondo n'inga rishize niyo nari ndimo nganira, ariko ndakomerezaho. Bibiliya, Imana irashaka ko tuyikorera dufite. Bibiliya igira ukuntu izivuga stati y'umutima Imana ishaka. Stati ya mbere y'umutima Imana ishaka, mbere yo kwemera umuhamagaro wacu, mbere yo kwemera impano zacu, mbere yo kwemera ituro ryacu, Imana izibanza ikemera imitima yacu. Ko Imana iziduhamagara tukayitaba, umuhamagaro imbere y'Imana, abantu bavuga kwinshi, ariko twe ico hagati yacu, hagati y'umuhamagaro wacu n'Imana haba etape zitatu cyangwa steps zitatu. Iya mbere, Imana iziduhamagara. Iya kabiri, tukitaba uwo muhamagaro. Iya gatatu, Imana igacekinga kondisiyo z'imitima yacu, ikatwakira cyangwa ikatwemera. Hari igihe rero abantu benshi bipfira kuri etape ya kabiri. Imana ikamuhamagara akemera, ariko yo ntimwemere, kandi agakora imyaka myinshi, ariko yo ntimwemere. Kubera iki? Izishingira kuri kondisiyo z'umutima. Bibiliya ivuga umutima w'umugaragu w'Imana mu mazina menshi, cyangwa stati nyinshi z'umutima. Iya mbere ni umutima uciye bugufi, a humble heart. Umutima uciye bugufi niwo wa mbere Imana ishaka ko tuyikorana, umutima uciye bugufi. Aho Bibiliya ivuga ngo mukora ibyo mukora byose nimugaruka mwisuzume muvuge ngo turabagaragu b'imbura mumaro. Nubwo iyo ni stati y'umutima wa mbere witavye umuhamagaro.
n'ubuzima bwo guca bugufi. Ya kabiri ni umutima uri pire uboneye. Iyo ni stati ya kabiri y'umutima, ni nayo tuza kuganiraho. Ikiganiro canje muri uyu mugoroba kiravuga ngo ni gute twaba mu isi yanduye ariko tugatunga imitima iboneye. Ni gute twatura mu isi yangiritse ariko tugatura muri societe irimo ibibazo ariko tugakorera Imana dufite umutima uboneye. Niyo topic yanje y'uyu munsi. Nari mbabwiye ko stati ya kabiri Imana izishaka ko tuyikorera imitima yacu iri pure. Niho twasomye ngo hahigwa b'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Umuhungu wa Dawudi Salomo yigeze kubaza ikibazo aravuga ngo bimaze iki kuba ibwami kandi umwami utabasha kumuca iryera. Mu yandi magambo, bimaze iki kwitwa umukozi w'Imana kandi imbere y'Imana tutemerwa, itatwemera, itatwishimira, itatwakira. Kondisiyo ya gatatu ni umutima uri obedient, umutima wubaha. Iyo ni stati ya gatatu y'umutima Imana ishaka ko tuyikorera ariko imitima yacu ifite stati yo kumvira Imana. Kumvira ni iki? Ni ukugendera ku mabwiriza. Dukorera Imana, dufite ibintu byinshi bifurubira muri twe dushaka gukorera Imana, ariko kibaza ngo ese nubwo tuyikorera ariko turi abantu bumvira? Icya gatatu, icya kane, Imana ishaka ko tuyikorera dufite imitima iri teachable, yigishwa, turi abantu bigishwa. Kuko Imana ntikunda umuntu utigishwa, no. Imana ikunda umuntu wigishwa, akarerwa, agakura, akava mu rwego yarariho. Abo twari kumwe mu gitondo narimo mbabwira agaciro k'umwanya. Nababwiye ngo Bibiliya idefinisa umwanya mu buryo butandukanye kandi n'impano rusange yaduhaye, ariko Bibiliya ivuga ko ubuzima, umwanya, iminsi, time ni sezo. Sezo ni iki? Ni igihe cy'iminsi myinshi ku rufatanye gishobora kuba hari ikintu kimwe kiyoboye iyo minsi myinshi mu buzima bwawe. Ugasanga hari ikintu kimwe cyiganje mu myaka 2 cyangwa mu myaka 3 y'ubuzima bwawe. Iyi sezo rero Bibiliya ivuga ngo Imana niyo yimura ibihe. Ibihe Imana yimura ni amasezo. Sezo ishobora kuba mbi cyangwa nziza, ariko twebwe tuyikoresha gute igihe cy'Imana? Sezo kuri twe Imana yigenzura mu gihe kugira ngo itwigishe, kugira ngo dukure. No kuvuga ngo Imana ishobora guha umuntu sezo y'imyaka 3 cyangwa 5 ishaka ko akura. Iyo ya sezo yamuhaye imyaka 5 atakuze, amahirwe y'imbere aramucika. Nico gituma igihe kirahenze mu buzima Imana yaduhaye bwo kuyikorera. So Imana ntikunda abantu bica igihe nabi, no. Imana ishaka abantu bakoresha igihe neza, kuko mu gihe nico gihe Imana itugeragerezamo, ikatugerageza tugatsindwa cyangwa tugatsinda. Iyo umuntu yaferinze mu ishuri ntagira amahirwe yo kwimuka, kandi ubu buzima dukoreramo Imana Bibiliya iravuga ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi. Ntabwo mugomba kuba muri class uyu mwaka ngo muzayisubire mu mwaka utaha, no guferinga. Ntabwo tugomba gukorera Imana ku rwego turiho none ngo nyuma y'imyaka 2 ariko tuzoba tukirimo, no guferinga. Iyo ni failure, kandi iyo failure itegwa n'iki? Iyo failure itegwa no kutamenya gukoresha igihe neza. Ubutunzi, umutungo witwa umwanya Imana yawuduhaye, iyo tutawukoreshereza ngo dukure tubibikuri, Imana ntitwizerera amahirwe y'imyaka izaza. Ariko sibyo nababwiraga, ndacibutse ibyo nababwiraga. Naza mbabwira stati y'umutima ukorera Imana. Arimo mbabwira umutima uri teachable. Imana izishaka ngo tugire umutima wiga, twigire ku makosa yacu, twigire ku makosa y'abandi, twigire ku ijambo ry'Imana, twigire ku birenge by'abatubanjirije. Imana ishaka ko umuntu wese uyikorera wahamagawe agira umutima wiga. Abana bacu mubona b'abasore b'abayumbe b'abanyamasengesho badakunda kwiga, badakunda kurerwa, ni riske cyane mu buzima buzazejo, kuko umuntu utararezwe n'aba pasteri azagira ikanisa ry'ibihomora.
Imana nta wundi muntu, nta bandi bantu bari bafite amahirwe yo kwiga nk'abana ba Eli. Abana ba Eli bari mu kibanza cy'ubutambyi babura amahirwe afata Samweli wari ufite umutima gusa wo kwiga. Icya gatanu, Imana ishaka ko tuyikora dufite umutima w'ubwizerwa. Ko Imana dushakaho ubwizerwa kuruta impano. Imana dushakaho kuba bizerwa kuruta impano zikomeye. Icya gatandatu, Imana ishaka ko tuyikora dufite umutima w'impuhwe, wa compassion, w'urukundo. Icya karindwi, Imana ishaka ko tuyikorera dufite umutima witinya, uyubaha, God fearing heart. Ni byinshi Bibiliya uzuvuga ngo ndavuga ibintu 7, abandi bakavuga ngo jewe nzi 10, ariko ibi mbabwiye Bibiliya ni nini. Nababwiye ko muri izi stati z'umutima ndababwira gusa imwe. Stati yitwa ngo n'umutima uboneye. Ni gute naba mu isi yanduye ariko ngakorera Imana mfite umutima uboneye. Bibiliya yavuze ngo hahigwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Bavandimwe, turabakozi benshi. Muri ibyo yaravuze ngo tuzabe ibihumbi turamye umukiza. Muzamutekereza ko mu ijuru azabirunguse, nta runguri zaba mu ijuru. Nubwo twese turi aha tutabonekayo, hari ibihumbi bizajayo. Tuzabe ibihumbi turamye umukiza, muririmbira twese, nuka muri byose ubuntu n'inamo tugira. Amen. Ako mufite ubupore kabisa. Tuzabe ibihumbi tuzamuririmbira twese, uri Imana nuka muri byose ubuntu n'inamo. Ubu ntegereje kandi kuzasobanukirwa byo, mfite ibyiringiro bitumugabane, byiringiro bifite ubugingo bitumugabane. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane w'ijuru. Mfite ibyiringiro tubugingo mfite umugabane. Imana dukorera irakomeye. Yesu nzi kufita amagare, harimo n'iryo wangeneye. Ico wampite muntu kugira ngo mwijura. Ico wampite muntu kugira ngo zagere mwijura. Dukorera Imana ikomeye, idafite amaso nk'ay'abantu, itanagira analize zimeze nk'iz'abantu, idashingira kuri ibi tubona kugira ngo itwemere cyangwa itugaye, izishingira kuri kondisiyo z'imitima yacu. Igihe Dawudi abaye umwami, siwe wari mukuru mwabo, yari afite bakuru be kandi beza. Samweli ngo abarebesha amaso y'umubiri, aravuga ngo nukuri Imana izi kureba. Ariko ngo aje gusuka amavuta, Imana iramubwira ngo ya aba basore nabagaye kuko ndeba mu mutima, sindeba nk'abantu. Munyikirize amen. Zamura amaboko du'Imana icubahiro. Asifiwe Yesu.
ariko Mana ico ngukundira washize ibanga ryanje nawe ariko Mana ico ngukundira washize ibanga ryanje nawe ibanga riba hagati y'uw'Imana yahamagaye nta wundi muntu uribonesha amaso. Ntimukanibeshe ku bantu murebesha aya maso asanzwe. Imana ireba mu mutima, kavuga ngo uyu naramuhamagaye aritaba, kondisiyo z'umutima we nazemera cyangwa taragira igihe nazemera. Ni gute turinda imitima yacu igakomeza kubonera mu isi yanduye? Icyambere ni ukubaho mu buzima bwemerwa n'Imana pana kwemerwa n'abantu. Imyaka myinshi mu buzima, imbogamizi z'amasengesho yacu n'ibikorwa byacu, tugenderera kugira ngo twibaze ngo ese abantu batuvugaho iki, abantu badutekereza gute? Ariko Imana nitwemera cyangwa ikaduhakana. Ndibuka igihe Abanyisiraheli bagiye gutata ari 12, abagabo bamwe bazanye inkuru y'icyamugongo, Yoshuwa na Kalebu baravuga ngo nimba Uwiteka gusa atwishimira. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Imbogamizi nyamukuru abafarisayo bagize, bakundaga ngo amashimwe y'abantu. Amashimwe y'abantu azatwara umuntu, agatwara umuntu. Amashimwe y'abantu arakomeye. Ntimubona uko turi mu kumarana twese. Uyu yakurura aha ngaho ndagakurura aha. Umurimo w'Imana twawugize imituri. Ikintu kimwe cyatumye duhindura umurimo w'Imana imituri ni ugukunda gushimwa n'abantu. Kuko umuntu wese ukunda gushimwa n'abantu azashaka ngo agira abo yikururiraho. Pawulo yaravuze mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, abwira itorero yasezeraga aribwira ngo nimara kugenda nimvaha hazaza amasega, ariko amwe azavuka muri mwe, bazahagurutswa badashatse ko muhinduka abigishwa ba Kristo, ariko bazahagurutswa no kugira ngo babahindura abigishwa babo. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Bamwe bazavuka muri mwe bahinduka amasega. Ese muzamubwira ngo dutegereje amasega yandi ameze gute? Ubu muri twe harimo amasega. Muri twe mu murimo dufite kuri none harimo amasega y'inkazi. Pawulo yaravuze ngo azavuka muri mwe, bazashaka guhindura abantu ngo baba bigishwa babo kuruta uko babagira bigishwa ba Kristo. Umutima wo gukunda ishimwe, umutima wo gukunda guhimbazwa no kuvugwa neza n'abantu, umutima wo gukunda popularite uzutakaza focus yo kunezeza Imana. Munyikirize amen. Mana azagushimisha umutima wanjye, zavuga ibigwi by'amaboko yawe, zavuga ineza wangiriye, bya bihe byari bikomeye warabiye. Bibiliya iravuga ngo Yesu yarabwirije ngo abantu benshi baramwizera, ariko bamwe ngo batinya kubyatura ku mugaragaro kuko batinyaga ko babasha mu isinagogi. Gukunda ishimwe ry'abantu rizarigeza aho umugabo amenya ukuri akanga kukudefanda kugira ngo adatakaza inshuti. Gukunda kuvugwa neza no gukunda fanatism kuza gutuma abantu b'abagabo n'abagore bari mu Imana batinya kuvuga ukuri, bakaguca ku ruhande ngo adatakaza kanaka. Ngo abantu benshi bizera Yesu ariko batinya kubivugira ku mugaragaro ngo batabaca muri rubanda.
munyikirize amen. Paulo yaravuze ngo si ishimwe ry'abantu nshaka, ntabwo ngishaka ishimwe ry'abantu. Iyo nja kuba nshaka ishimwe ry'abantu, simba naragize iyi mibabaro n'aya makuba ku bwa Kristo. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Yesu abahe umugisha. Zamura amaboko duhe Imana icubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Wa mwanya ko ngiye kuwumara. Nayenzi ko ngusigaho gatoya tugatarama. Umutima uboneye ugenderera kunezeza Imana yonyine. Ntabwo ushaka popularite, oya. Ntabwo ushaka ko abantu bakulayikinga ngo ntabwo ushaka titre, oya. Umutima uboneye ntabwo ushaka ko abantu bakurekonesa. Abafarisayo ngo bakundaga gushimwa mu bantu, barabikundaga ico cubahiro, kuvuga ngo umurekonesa uvuge ngo kanaka ni chairman wa Shalom, kanaka arakomeye, barabikundaga cyane. Ariko umutima uboneye ibyo ntibiza biwutwara umutima. Nta mutima uboneye uzurwanira ishimwe n'icubahiro, oya. Abantu bo muri iki gihe bakunze iki? Abantu bo muri iki gihe bakunda ko baba applaudisa. Abantu b'iki gihe ubakomeye amashi yaguha ibyiwe byose ukabitwara. Abantu b'iki gihe bakunda ko bavuga neza nubwo ari babi. Haba n'abarozi zashaka ngo uvuge ko ari mwiza, n'abasambanyi n'abajura n'abagome, babantu bakabica baciye ibintu baza bashaka ngo umuvuge neza. Abiki gihe nico bakunda. Ariko umutima uboneye ukunda ishimwe, ukunda kunezeza Imana. Munyikirize amen, munyikirize amen. Imana ibahe umugisha. Twari utuntu nka turindwi, ariko ureke mbabwira kandi kamwe nsorezaho. Ishimwe niryuzuye umutima, Yesu warakoze, wakinze n'amarembo y'urupfu, Yesu warakoze. Kromela somera ba. Imana icubahiro. Asifiwe Yesu. Icya kabiri ni ukurinda umutima. Nta muntu ushobora gutunga umutima uboneye keretse yashoye imbaraga zo kuwurinda. Nta muntu ushobora gutunga umutima uboneye muri iki gihe cyanduye keretse wenyine agize uruhare rwo kurinda umutima. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Imigani 4:23 baravuga ngo urinde umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa, kuko ariyo soko ariho iby'ubugingo bikomoka. Imana yaturindishije imitima yacu. Umukristo utagira uruhare kurinda umutima we, ntidushobora gutunga imitima iboneye imbere y'Imana keretse tugize uruhare rwo kurinda imitima yacu. Imitima yicwa n'iki? Imitima yicwa n'ibyo ireba, imitima yicwa n'ibyo yumva, imitima yicwa n'inshuti. Ibyo byose byica umutima. Imitima yicwa n'ibyo irarikira. Iyo umuntu icyo ararikira cyose yemeye kugikora, naho umutima upfira. Iki gihe turimo ni igihe cyo kurinda umutima wawe. Munyikirize amen. Zamura amaboko duhe Imana icubahiro. Asifiwe Yesu. Duhe Imana icubahiro kandi. Asifiwe Yesu. Aya macafu karaha muri imihana, muri n'imitima yanyu. Aya macafu ko araha mu nkambi, muri n'imitima yanyu. Ko imbaraga z'ubukristo n'ubuhamya. Imbaraga z'ubutumwa n'ubuhamya. Imbaraga za responsibility, inshingano Imana yaduhaye n'ubuhamya.
Imana yatugize abapasiteri. Imbaraga z'ubupasiteri n'ubuhamya bwiza. Umupasiteri utagira ubuhamya bwiza ni umunyantege nke. Imbaraga zivuga butumwa n'ubuhamya. Umuntu udafite ubuhamya bwiza si umuvuga butumwa. Bibiliya iravuga ngo urinde umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa, kuko ariyo soko y'iby'ubugingo. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Zamura amaboko duha Imana icubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Iki gihe turimo ni igihe cyo guhungisha umutima wawe, kuko ibyica umutima ni byinshi. Bibiliya iravuga ngo ntimutinye ibyica imibiri, mutinye umuntu wica umutima n'umubiri akazabona kujana gehinomu. Muzi ubwoba dufite bw'abarozi, kandi ico bica ni iki? Ni imibiri, si imitima. Ariko ngatinya umurozi, kandi ndagira ngo mbabwire ko abarozi batazabagenesha amaguru n'uyu mubiri, ariko twe tukabahungisha aya maguru n'uyu mubiri. Ariko abarozi baza binjira mu nzu ikinze na metalike hari igufuri, bakagusanga mu cumba gikinze kirimo igufuri, bakakuniga nijoro. Ariko muri mukubahunga mukabima abana banyoko bukwe nabande, kuko murabima abana ntibabafata. Uburozi buzabuhungishwa amaguru, uburozi buzabuhungishwa amasengesho. ugahungana n'umuntu akagenda uburozi bukomeye dufite kuri none nakanwa. Akanwa kari mu burozi bukomeye bw'ishitorero. Turi mu kubana mu itorero turi abakristo 100, bari mu ibice 10. Abakristo ba 10 bavuga rumwe, abandi 10 bavuga rumwe, abandi 10 bavuga rumwe, abandi 10 ntibaza bavugana. Barozwe niki? Barozwe n'akanwa. Akanwa ni isumu iza yica umutima. Tugatunga abantu muri twe barapfuye, tugatunga pasiteri wapfuye muri twe, tugatunga abayumbe bapfuye muri twe, tugatunga abakristo bapfuye muri twe. Akanwa no burozi. Bibiliya iravuga ngo urinde umutima wawe. Muzi intumbi z'abantu dufite mu mitima yacu, mwongere mu bazure babe bazima, muhungisha imitima. Munyikirize amen. Muzamura amaboko duha Imana icubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Muhungisha imitima. Iki gihugu turimo kiraroga, iyi si turimo iraroga. Muhungisha imitima yanyu. Muhungisha imibiri, muhungisha imitima yanyu. Imana ibahungisha. Zana n'imbaraga zawe uzuduhembure, turakurindiriye masaheze. Mukoma amashi. Zana n'imbaraga zawe uzuduhembure, kandi agwiriye ubatakwitaho. Uzuduhembure, dutuye mu isi yangirise mu mico n'imyifatire, ariko tugomba kurinda imitima yacu. Sema amen. Nuzu ugenda muri societe y'abandi badamu, uzumenya ko abo mwirigwanye bamwe bangirise mu mico n'imyifatire. Nugenda mu bandi bagabo umenye ko bamwe bangirise mu mico n'imyifatire. Umenye ibyo uvuga n'ibyo usiga, umenye umwanya mu marana, kugira ngo ubone kurinda umutima wawe. Rinda umutima wawe. Amen. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen.
mwo kwihangana nkababwira kandi kamwe ka gatatu. Ababwire kamwe gusa aciye gutarama. Zana n'imbaraga zawe usuduhembe turakurindiriye asahese. Sema amen. Sema amen. Ni twinshi ko ndagira ngo ndeba kingenzi. Ya. Akandi ni nukuba depanda n'umwuka wera buri munsi. Depending daily on the Holy Spirit. Kuba depanda n'umwuka wera buri munsi waremwe n'Imana. Kugengwa n'umwuka wera buri munsi waremwe n'Imana. Nta kindi kumbaraga z'umubiri ntitwoboneza imitima yacu. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abagalatiya 5:16 haravuga ngo mugendere mu mwuka nibwo mutazakora ibyo kamere ishaka. Ni ibintu bibiri ntawo bicika, nta kindi cya gatatu gihaba, nta bundi bwenge buhaba hirya, nta mubandi we gukoresha ubwenge busanzwe ngo abishobore. Hari abantu bamenye ubwenge no gucangamuka, nta muntu wacangamutse we woba hirya y'ibyo jombi. Ni ukuvuga ngo nugenda uko umubiri ushaka uzakora ibyo kamere ishaka, nugenda uko umwuka ashaka uzica ibya kamere. Bibiliya ivuga kubiba habiri. Iravuga ngo ababibira mu mubiri bazasarura kubora, ababibira mu mwuka bazasarura ubugingo. Hirya yaho nta handi, nta hagati hahaba. Munyikirize amen. Ntibigira agashami, ntibigira kamina, ntibigira agakorosi. Ni inzira imwe gusa y'umurambi. Nimba inzira yawe y'umurambi atari mu mubiri ni mu mwuka. Bibiliya iravuga ngo muyoborwe n'umwuka nibwo gusa mutazakora ibyo kamere ishaka. Ariko igihe mutayoborwe n'umwuka ni obvious, nta yindi nkingirizi muzakora ibyo kamere ishaka. Sinzi nimba mwumva logique y'iri jambo. Bibiliya izikoresha ijambo na logique yaryo yuzuye. Muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere ishaka. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bibiri, nta kindi cya gatatu gihari, nta n'ikindi cya kane gihari. Ni kimwe, ni ukuyoborwa n'umwuka cyangwa gukora ibyo kamere ishaka. Sema amen. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Yesu abaha umugisha. Itorero ni ryiza bacu. Itorero ryubatse ku mbaraga z'umwuka wera ni ryiza. Burya igituma abantu bari mu gukora analize mbi y'itorero ni imbuto z'umubiri mu itorero, ariko imbuto z'umwuka mu itorero nico gihe umuntu azaba kuwa mbere akarambirwa ko ninga hazagera. Iyo umuntu ari mu mubiri azayiganyira ko ninga hazagera. Abantu barimo kwiganyira, bari mu gutarama mu gitondo bakiganyira kugaruka ni mugoroba. Ariko umwuka ni mwiza. Munyikirize amen. Umugabo umwe ngo yigeze kuja gusenga, arasenga ico gihe ngo abantu baza babunga cyane ruguru. Nawe aravuga ati Imana, yari pasiteri, abantu bantaye mu ikanisa jenyine ngiye gusigara jenyine. Ngo aje mu masengesho, arasenga cyane ngo yararemerewe cyane mu mutima. Imana iramubwira ngo usenge ubujuse buze nibwo itorero rizakorohera. Yesu yaravuze ngo ichukueni nira yangu sababu nira yangu ni rahisi. Umutwaro wanje sinzi mu rurimi rwacu uroroheje. Ntimubona aya mazina turimo kwita ikanisa, ziriya n'imbuto z'umubiri mu ikanisa, ariko imbuto z'umwuka mu ikanisa umukristo azakunda ikanisa akaba yorifira. Umukristo azasenga akarira ukagira ngo arahoye.
yakwinjira ihuduma yashira kabatari ihuduma kwikenyutse. Ako twe dufite abakristo ari mu gutekereza ko azafunga ejo saa 8 ya nijoro inzara ikamurya kandi amaze kurya saa 3. Uburyohe bw'iby'Imana n'umwuka. Iyo ukuyemo iby'Imana ugakuramo umwuka bizabirura, bizabirambirana. Sema amen. Munyikirize amen. Zamura amaboko kandi. Sema amen. Iyo umuntu arimo imbaraga z'umwuka azakora ibintu byinshi biruhije kandi biremereye, ntabyumve kandi ntavunike. Pawulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo. Suko Pawulo yarashoboye ibyoroshe. Oya. Suko byari byoroshe ibyo yararimo akora. Nuko imbaraga z'umwuka wera mu murimo w'Imana zirakomeye. Muyobogwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere ishaka. Ariko muzi imbuto za kamere murazizi neza. Muzi abagabo b'abanyamurenge bakura abagabo b'abanyamurenge baza makika kuriya cyane. Aya makika y'imanza wo bavamo se barusha abacamanza bigiye irubumbashi. Imanza z'abanyamurenge azaca urubanza ataragiye ku ishuri akarusha abalisansiye bigiye irubumbashi. Bazi gutegana, baza amacenga, baza abanyamurenge bari mu mubiri. Nico gituma ikanisa ryaturuhishe. Abakozi bafite imvune, abaririmbyi bafite imvune, urubyiruko rufite imvune, ahantu hose hari imvune. Kubera iki? Tubanye n'abanyamacenga n'amakike n'abanyemanza gusa mu ikanisa. Imbuto z'umubiri. Ariko Bibiliya yavuze ngo muyobogwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere ishaka. Zamura amaboko duhe Imana icubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Mwamba uliopasuka ndani ya maji yatokayo mbavu zako, singe ya kuponya roho yangu naomba kazi za mikono wezi kukomboa, hata ningelia sana na kufanya kazi singeweza kukomboa peke yako Mwokozi. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Imana ibahe umugisha kazi. Itorero riroroshe. Itorero bazi iminsi mbabwira abantu ngo itorero rya mbere ryari simple and practical. No kuvuga ngo ryari rifite ibintu biri très simple kandi biri pratique gusa. Ntabwo bari bafite amayeshero menshi y'ubuyobozi ngo baze uce kwa bishop, ngo uve uce kwa revera, ngo baze uce ku bayumbe, ngo taje babaga. Ubuyobozi bwabo bwari very simple. Intumwa, abadiyakoni, abera, ntakindi. Uzamuna amaboko duhe Imana icubahiro. Duhe Imana yo mu ijuru icubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Naho itorero ry'ubu ryaragoranye kubera ko umukuru w'urubyiruko mutabanje kumukonsirita ni kibazo. Umukuru w'abanyamasengesho mutabanje kumukonsirita ngo anyurwe mu muganirize mu mvugo nyine umushekerera nyugwe ni kibazo. Umukuru w'abaririmbyi maze mukonsirite mu muganirize neza mu mushekerere anyugwe natanyurwa ni kibazo. Aba mama mushaka umuntu uzi kuvuga neza abaganirize neza, niba tumva neza kera ikibazo kirabaye. Itorero rya mbere ryari rifite ibyo bibazo byose. Ryari simple and practical. Amen. Munyikirize amen. Zamura amaboko duhe Imana icubahiro. Shima Imana mutima wanje we. Shima Imana. Shima Imana mutima wanje we. Shima
shima nawe shima Imana mutima wanje we shima Imana iyo bikomeye baba zaguta Imana ibaho umugisha munyikirize kandi Imana ibaho umugisha munyikirize cyane Imana ibaho umugisha. Itorero rya mbere Bibiliya avuga nta muntu wagira ubwiko ku kintu cye. Umuntu ufite ikintu nta bindi bibazo byinshi ngo kuri ya pastor agiye kurya amafaranga yacu ntavyo bari bafite. Ufite akantu yarakazanaga mu ikanisa. Bibiliya avuga nta muntu wagira ubwiko ku kintu cye. Icya kabiri nibagera mu ikanisa babaha ameza banywe bibuke gusa Yesu wapfuye ku musaraba akazuka nta bindi byinshi. Imana ibaho umugisha. Bicare ku birenge by'intumwa babishe bababwira ukuntu babanye na Yesu. Yohana yaravuze ngo uwo twiboneye zamura amaboko duha Imana icubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Ngaya makuru yabanezezaga. Yohana hasubiramo mu gitaramo akaba ati twebwega uriya mutipe amaso yacu yaramubonye. Yohana waramubonye kumubona gusa intoke zacu zamukoze. Nico nta kindi cyari kibashishikaje ngo nukumva iby'intumwa sigisha. Mekosirana ndole mena sofe ariko mani cyo ngukundira washize ibanga ryaje nawe. Imana ibaho umugisha Yesu abaho umugisha munyikirize amen munyikirize amen. Twebwe twagize ibintu byinshi mu mutwe abera ba mbere nta bintu byinshi bari bafite. Itorero rya mbere rihera ku munsi wa Pentecoste kugeza igihe cya Constantine. Constantine niwo haje aba ba bishop abamubona baba revera. Aya mazina ya ba revera aba ba revera bizimana ya mazina na ba revera maruba. Aya mazina aya ni yazanye ibibazo. Harundi revera bisobanura nyiri cubahiro. Wari nyiri cubahiro kuri bo yari umwami w'abami Yesu Kristo nta kindi. Nico gituma itorero rya mbere tijari rifite utuzumina twose turi mu gucabo ntatwo. Ariko ga umubiri nawo waraje ngumare kuza urasesera ngumare gusesera utuzanira abapasiteri b'abanyabyinshi kandi bazi nko gukikana. Ngumare kuvaho nibamuyomba tuzanira abapasiteri babasinzira nabo ndiborosheka basinzira no kubwami nabo saka utuzanira nk'abagorora nabo abantu nabo bafite nk'utuntu two gucama abantu n'amayeri nabo bakubitaho ngaho mu ikanisa. Ariko Bibiliya yavuze ngo muyobogwe n'umwuka nibwo mutazakora ijo kamera ishaka. Mungu alibariki neno lake. Amen.